Uwizeyimana Apolinari we n'umugabo we bose n'abarezi, aho Uwizeyimana Apolinari yigisha ku kigo Ecole Secondaire Saint-Esprit de Nyanza. Uyu murezi avuga ko imitungo we n'umuryango we bamaze kugeraho birimo hanini imodoka, inzu babamwo n'izindi nzu bakodesha zibinjiriza amafaranga 150 ku kwezi, zose ziherereye mu murenge wa Busasamana, byose ngo babikesha inguzanyo bahawe na koperative Umwarimu Sako. Twatangiye dufata inguzanyo y'udufaranga duke cyane 500,000, ariko ubu ngubu imitungo tugezeho irakabakaba miliyoni 50 iyo tugereranije tureba ama expertise agenda akorwa. Mpereye kuri iyo nguzanyo nageze kuri byinshi, nahise nguramo inzu. Mpereye kuri iyo nzu ngo nkomeza gukorana n'Umwarimu Sako, ubu ngubu maze kwiyubakira amazu mwabonye 2 akodeshwa, harimo n'intoya ntuyemo ubu ngubu. Noneho mbasha kwishyurira abana 4. Ntago ari byo gusa, dukomeje gukorana n'Umwarimu Sako twabashije kwigurira iriya modoka mubona nta kitwaye. Mu birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wa mwarimu, uyu murezi Uwizeyimana Apolinari yahawe igihembo cya iPad nk'umurezi w'indashikirwa mu karere ka Nyanza. Nk'uko abivuga ngo ibanga akoresha nta rindi uretse gukunda abanyeshuri arera n'umurimo akora. Uwubaka igihugu yiheraho, ahera iwe mu rugo, yarangiza noneho agakurikizaho abana turera. Kuba nzinduka rero nta kibazo bintera, kubera yuko mbona yuko abana turera nibo Rwanda rw'ejo. Mba nishimiye nanjye kujya ku ishuri kugira ngo hindure ejo hazaza ha Rwanda rw'ejo. Mu ntara y'Amajyepfo, ibirori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wa mwarimu byabereye mu karere ka Nyanza muri stade, aho Mutuyimana Restuta wo mu karere ka Gisagara wahize abandi barezi mu ntara y'Amajyepfo yahawe igihembo cya moto, kimwe n'umurerwa Marie Solange wakoranye neza na koperative Umwarimu Sako. Naho ababaye indashikirwa muri buri karere, umwe wese yahawe igihembo cya iPad. Consolate Kamagaju mu karere ka Nyanza.